Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Megalia Wushu Association kelas Sdang ya kelempung yalek kai Wushu balatif kum ke 19 Megalia State Level Wushu Championship haka khatway teregul ber ha indoor hall madan reting Shillong. Haka ni kelempung lawan ya sementa deki kena yalek kai na kelengki district jong ka jella. Layadon lang haka ni kasngi kentob yo working president ke Megalia State Olympic Association Ba John F Kharshi yeng kum ukongsan. Kum jo General Secretary Ba Finally Parian kum usembut kongsan. Harengkat ke jingadon lang u Presiden ke Megalia Wushu Association Ba Doni Rapel Rani Bat Kiwei. Kajing penlong ya kene ke lempung kalong banjiet ya ki kena ki baken sai ki ban mi kemat cabar jella. Gentop ya ke Sub Junior National Wushu kaban long mentau benai ha Tamil Nadu. Ni naga Megalia State Olympic Association ni ale kuno man penkoho penbenjur ya kesorka bakin sotu baki donkam berwajib banmang kepisah kepada donkam ya di State Association bakin belum tu ya State Championship bakin lechimta aga North East atau East East zone dan North East pakai nation pertama haki nationals kita di federation kepada partly di nationals nomor men women junior sama junior ini time te mo ya ikulai ya to G3 stone jogi ba finally parian general secretary juga dan so nilai trade kan nilai la betul min belum yang second edition bentuk minum apa infant the first edition dengan North East Games betul kan North East Olympic Games kan long Megalia dan ada new job dengan kalau betul aja dengan kepada Hima kapten kinopnya ki referee ki judge ki coach tu yang sekia bahkan dah bro juga jelas kita akan cukup kreatif. Kita akan Sofia baga ada taksi kau Wushu Association juga jelas kimpatan ni kan. But ini yang keren bersoka. Wah kawai hakin kawai kapan kepedi berikutnya. Angin dan kami kerana, kadang kamu kani ini kan apa ini dia ada malah dia cuma dia sobat kau bah tu Yaisha patience, we need a lot of patience.